Ütü gününen bu bihigi olonko alıpta haygetin teriyen oңордубут. Min atım Lipatova Svetlana Afanasьевна, Сахатылын учуталабын. İkkiz teriyatçı Mandarova Matriona Vasilyevna bu olonko tugun teriyen oңордубут. Bihigi bebit klas pıt, oğulları, onna töröpütter, barı tümsemmet, sübelehen, manlık eygeni teriyen oңордубут. Bu eygege bihige skolabıt, olonkonu taptır, olonkolur, ılır, toyar, oğulların tümüyökpüt, onna aras klas çastarın, urok tahınağı jarıktarı, olonkonu ostoriyanı istini teriyen ıtıqpıt. Bihe skolabıt, tığnaq tılden, Jokускай корот юрагаритен салалтатын черчетинен териен ыппыт социокультурный проектка кытта сылжабыт. Бу терехиммит былырыңаттан ытыллар биге онно арас терехиннери териен кыттыхан үлели сылжабыт. Ол курдук былырын биге кораттагы бастакы олонко олимпиадатын териен ыппыт. Ол үлебитин кеңетен быйыл Donskoy atынан юрагы үрдетинер институт үлехеттерин кытта биге партнердар бытын кытта быйыл сетинни ыйга олонко күнүн черчитинен республиканскай олонко олимпиадатын териен ыттыбыт. Маны тахынан бигесе Жокускай корот олонко театрын кытта бир сетимге кирен үлелибит бу проектинен Onu ol çerçetinen bıyıl eme bu setinni ıyga olonko dekadатын күнүгер kuyar setimiger olonko artistara bihigi korat oğolorun tümemmet olonko ağaz jarıgın teriyen ıpıppıt. Manna bu olonko artistara sürdek intrihine jarıktari teriyen ıttılar. Olonkolan hitinlerdiler. Onna olonko geroyların tuğunan beylerin masterstvaların arayan oğollar bolgamtaların tarttılar. Ütükünden boluqtun minatım Xalıyeva ayta ayık Skola 11 быклаһын өрнәчтебин. Биһиге учуталбынан Светлана Афанасьевналын номно үһүс сылбытын Константин Григорьевич Оросин, Она Платон Алексеевич Оюнускай, Жулурьер Нюргун Баатыр олонқолоргар олоорар чинчер үлебитинен үлелибит. Маңнай 9 класска Константин Оросин, Антон 10 класска Платон Алексеевич Оюнускай олонқолорун агаммыт. Ого олонқону өйдүрө кытчан бу үлене оңорорго санамыппыт. Антон сылынақсын чинчиен чеңеттен Кораттағы оны республиканскай тахамнақ энеге харды научный конференция кайылағабын. Оны таханнан Всероссийской Москваға ытылыбыт күрәқ кыттылағабын. Биһиге бу үлене оңороммыт олонқолар марынахар онна уратылхар өріттерін болбуппыт. Онна Константин Оросин олонқотынан 205 тақсатыллақ тылжыт оңор болпыт. Биһиге бу чинчиер үлебит олонқону интрихерген үйретер оғоларыға да учуталларга дағаны көмө болоден биге әрелләхбит. Маны таханан учуталым оғоларыға олонқону ағарга үйретер. Билигин хияха ихитинер ехтері.
Былыргы жыллар бырылыбыт быһылааннаах мындаларгар урук конуктарылары бутак суулаах оргаларгар эргетага жыллар илбистаах ираннаах ngардергер үс сака өскү илгине бес сака бихи илгине суба аргарына гыстан турар агыс илаах саңалаах атааннаах меңөннаах айгыр силик бәлаах аня дойда лыбыта эбите үһө Ахулаттан, анини дойду ағата болбут, чирини сиви, ета болбут, кірмәс хатуна мәқсин, туяқтырын садыттан, чүйуча ғыратақ, таян жәлет бұл қатыр, туықтырын садыттан, оран талан барыда. Кысты күгін сағы, кығар қая желі, кыраскалақ ұқтақ, кіріктақ үңітін таңнары таяқтанан өске біті кысы бүлігідейден, аңарда стыхатыр бұтығар хаяннан ехабін. Kırbo oğloy bebekim gördür karağım cükkete yitter kulgağım kulu kuta eter tılbın iste sergi olur oy Buhadiri